agradece para que vai haver saída, né? Ami pronto hodi rona itabot nyelia fuang aprende itabot nyelia fuang da der saída, né? Padahal primeiro na maroma kami mai haraikan husi itabot. Po perdang mai ami durante semana toma kari kami halu buat rumah ne beklagra di itabot. No da der saída né na maroma. Hamos aminia fuang aminia hanoi husi buat ne beke at ocupa iha ami. Nunai aminia fuang aminia hanoi bele mos hodi bele aprende itabot nyelia fuang. Na maroma ka ajuda ami. Ami lakoi rona liudet, mabe ami hakar corona implementa iha aminia moris. Itabot na maroma nyelia fuang, roma nyelia fuang na beke moris. Tam itabot nyelia fuang mak itabot nai. Kolia mai ami iha der sandene. Ami haloração, ami loke, ami aturona na maroma nyelia fuang hodi Jesus Kristus nianara. Amen. Manda vencida bele tur filafali, depois torcida hau se husu ajuda itabela hamrik filafali. Mas be orsida. Shalom. Paz do Senhor. Hau hakara cumprimentas, mos haunia irmãos sira nebeke. La osi hane det, mas be iha prisão, nebeke sempre domingo sira rona culto husi visão cristã live stream. Tá rádio voz. Então ouvintes rádio voz mos ami hakara kato bom dia ba imi nebeke ha uma ia kareta larang imi nebeke viagem hela. Simu aminia hakuak bot husi Igreja Visão Cristã e a Campo Merdeka. Nomos itabos nebeke participa li husi live streaming canal Facebook ke Igreja Visão Cristã yang hakar kato shalom ba imi hot nebe maki harai larang iha Eropa, iha Asia, iha Medio Oriente neba. Imos também tinha maluk balu iha Israel. Tang nebe sempre mai culto iha ne agora nia halu estudo iha neba. Sempre nos acompanha, então a minha cara catou bom dia husi tinha rai dobin Timor Leste. Dia, irmão dobin sira iha hak solo. Karik balo adun gosta hau bel hamrik sai ninek. Mas se karik gosta bele tur tang, se gosta liu bel mai ho ing mamu kela. Mas se lá la botida. Irmão dobin sira hau agradece banai maroma que em primeiro lugar tamba minha foi oportunidade mas hau dia claque na maroma ni dia fua. Hau lah nori ba imi mas hau aprendemos. Ita aprende hamutu. Lah eme ide nebe maka luar biasa. So luar biasa dit. So maromak dit maka luar biasa. Ita toto tanto nia belsai pregadori dan bek luar biasa mos nia na fating aprende. Nia na fating aprende. Então da der sign dene ita toto aprende hamutu. Ia der sign mau dobin sira hau hau hakarak sharing kona ba lia fuang ida dengan lia menon ikus. Amen. Ini pernah rona lia fuang ida ne? Halo? Lia menon ikus. Lia menon ikus ne biasanya ema ida rahela lia menon ba ema ne beke iha nia sorin. Ema ne beke basic honia. Ema ne beke makan nia hatene katak nia setia fiel ba ema idane. Então, ma ita aprende hamutu ki hada design dane. Pernah saya makene la hatene lia menon. Foto lima. Lah, foto tane lia menon de Timor tenia liang original. Hau ulu se kikoang la du hatene tu mas kon rona ona liang menon husi RRI dili. Ne hau pasti rona pasti lia menon dane husi dane ba idane. Então, hau compreende tong liang menon, ya. Liang menon ikus maka liang menon maka ema ida rai hela tatuli hela o rai hela liang menon ba ema ne beke basic hania hodi nia halu tuir saida maka nia rai hela. Por exemplo, nia rai hela o halu serviço ida ne. O tem que selesai que ida ne. Ida ne mos hau fo comparar nessa ne. Hau atu viagem ba kau selama semana ida. Então hau rai hela liang menon ho tugas. Ba emene ke basic hau. Meli, Hadassa, Jaquel, ou emene be basic hau. Tau matan rádio, hare di dia buat sirene hotu e itabot makase ba banco, itabot makase hau idane hau rai hela liang menon e depois serviço basira para sira bel hodi hau. Depois hau viagem.
Hau viagem hak mate hau filha fale mai, hau sehare resultado husi dia men bek hau rahela. Resultado husi sirnya serviço dia kala dia, sedia hau cempol, sela dia hau tem que colher filha fale. Para sirene beke ronamos sekarik ohin lorong gagal. Momento mai sira label gagal tang. Irmão, sira compreende ou não, ya? Halo? Lia menon importante sempre ita foba eman be kita fia. Los kala haula be fo lia men oh tatul lia menon ba emiren be haula conhece ihana ba. E for hera serviço bania. Idane mustahil itu amba ita ema hodi halu idane. Mas be hau hakara dehan dali datang lia menon sempre foba eman be kita responsabilidade hodi be halu serviço nebe maka ita rahela. Mas itu tuh hambri kita lê meromak ni dia fuang. Mateus 28 ayat 16 20. Mateus 28 ayat 16 to 20. Hahusu irmão do sira bel hambri fila fali. Iha momento de nedet hambri que momento de nedet. Hodi taleha mutu kaulian tetung. Halu discípulo. Idane iha tradução versão Cadi nia. E aninha tópico halu serviço. Jesus rahel halu discípulo. Jesus rahela lia menon iku sidane hodi nia escolante sira halu discípulo. Prega na meroma nia lia fua. Irmão do sira hetona. Ida rua tolo. Tu irmai escolante na insanulu racing ida ba Galilea. No sira ba to forro nebe Jesus forratene ona basira. Sama sing hitu. No bahira sira harenia, sira adorania. Mai be ema balu laran rua hela. Sanulu resing walu. Jesus hak basic no kolia basira. No dehan. Hausimu ona kebit tomak iha lalehan no iha mundu. Neduni imi ba halu disiplu ba ema husi nasaun hotu. Fo batismo basira hodi aman, hodi oa, no hodi Espírito Santo nianara. Hanori sira atu halu tuir buat hotu nebe hau manda ona ba imi. No tebes hau sehamutuk na fating ho imi to o mundu nia rohan. Na Jesus rahela lia menon, yane lia menon ida nia hamut semak hamutuk honia. Escolanti Pisikonia, lau hamutu konia durante tinan tolu hobalu. Sira hatene e Jesus nia jeito, Jesus nia mori, Jesus nia coalia. Tona tempo Jesus tem que despedir Rosira. Odi fila fale balaleha. Odi prepara fatim bahau no irmão do Sira. E a tempo atu ikus nia husik hela Sira, nia rai hela lia menon idane. Hanoi fila falia lia menon ohin kona basaida. Nia significa saja. Rahela lia fombalu, no rahela serviço, ba emana beke hela, emana beke ita, hatene kata nia besi kita, emana beke firma ita, no nia iha responsabilidade, rahela lia meno e rahela mo serviço para halo. Então Jesus, hakara rahela lia meno ia de pa ita. Ohin lorong ita le, ne lia meno ida husinan Jesus mai ita. Na maroma kni lia fuang, komanda mai ita, hodi ita halu tuir. Jesus larai hela det dia menon pai bain det. Jesus rahela mas nia responsabilidade. Nia promete, nia dehan kata, imi ba, hausimu tona, kebit, husi lalehan, no husi rai. Ya, iha maromak ni dia fuang. Dehan kata, hausimu na kebit husi lalehan no rai, unai hau fo kebit ba imi, hodi bele hakap, hodi bele ba, iha mundu toma. Irmão do Sira, lia fomba mundo toma, que trabalha agora, sai o cine, tem que ir para Brasil, para Israel, para mundo toma, que dia claque. Hahu husi tenia uma lara. Amém? Hau hatene, irmão Dobin Siriha fating dene, imi balu imi inang amang sidau, conhece na Jesus. Los, imi nia uam balu sidau conhece na Jesus. E tinha membro família balu sidau conhece na Jesus. Senya tugas hodifo evangelho basira.
Senya tugas. Dan how nya tugas maka hodi haklaken evangelho. Hahu husi umalarang. Ba itania sekolah, ba itania lapangan serviço fating. Ba itania suku, itania aldeia, ba itania subdistrito, distrito, timor, bahkan pemundo toma. Tem que menggenapi nai maromak nyedia fuang. Nai maromak, nai Jesus lah rukadet. Agora imi baho di haklaken. Mas nia kapasitas sira ho autoridade. Husi lalehan. E nia jamin, nia promete kata bah haula husi kimi, tambah hau saya acompanha imi. Pa fatin bedet makimi bah, dia fuang seda makimi forsai. Nai maromak mak halu serviço. Irmão do Benstrita prega nai maromak nilia fuang ba ema. No ita lah halu serviço basira. Ita só prega de. Ida bek halu serviço makase. Nai maroma. Amém? Se ita halu da pregação depois ita halu serviço rasi. Ita babok bebek sira. Ita ema terbatas kemampuan. Dan dalam rumah ema merasa kurang nyaman, insecure. Mas quando ita prega de maroma knilia fuang, ita sim autoridade usina maroma, shen maroma knilia fuang, prega na maroma knilia fuang. Maroma maka se serviço iha ema na beke rona. Então, ita tem que hodi haklaken. Na Jesus dan kata nia se hamutu. Ine tempo ikus nia atuba iha lalehan, com certeza discípulos sira sentilaran triste. Tiran tolo hobalo hamutu honia. Jesus pada be sira hamutu. Jesus han sira han. Jesus lao sira lao. Sira hateni di dia na Jesus. Então Jesus mos hateni di dia nia escolantes sira. Com certeza idene sangat luar biasa. Penghira nia nia fo hateni nia escolantes sira. Hauba lalehan. Hauba ona. Discípulos sira. Escolantes sira dek rona lia fuang idene. Sira senti hak solo ka triste. Hak solo ka triste. Quando ita nia mestre dia que lebe que tamatang ita husikeli ita nia barai. Dok ita triste ka hak solo. Ita triste. Escolantes sira mos hanesa. Mas Jesus hatene sirenia oin. Jesus hatene sirenia fuang. Jesus koli hanes neu langsung nia dehan fila fale. Hauba mai be. Hauba prepara fatim. Hau sehusu primeiro. Hau sehusu bahau nia aman. Rona di dia. Hau sehusu bahau nia aman. Hodi haruka ajudador seluk. Hau sehusu hau sehato pedido bahau nia aman. Maroma. Hodi haruka ajudador seluk. Hodi bermai hamutuk hoim. Ajudador seluk irmão do bensir hatene to. Espírito Santo. Mai hodi consola ibne bekelarang triste. Hodi mai fo coragem vai ita na bekelarang rua-rua. Hodi mai fo força vai ita na beke fraco. Ita na beke labrani hodi prega na maroma knilia fua. Espírito Santo mai hodi ha força ita. Ita ha soro problema triste. Ita nia clamar senti sakit moras. Pahiri ita menengadah ita nia maroma ka ajuda. Maroma, ni Espírito Santo se for consola. Ita. Hawa tene maroma knia tambalo, maroma knia povo na beke fiel na maroma. Dala ruma ita hasuru situações triste, susar. Tau. Hau mos pernah hanesane. Beban toda. Mas bahira hau menengadah banai maroma. Maroma for kebid, for força, refresh fila fale. E nune brani hodi bele forsai na maroma knilia fua. Nain Jesus tehan kata hau se haruka hau ni ajudador selo. Hau se husupa aman. Hau husupa nia para fo ajudador selo ko di hamutuk ho imi. Iha Yohanes ya John 14 ayat 16 dan sene. No hau se husupa aman. No nia se fo imi ajudador. Ida selo. Ho di hela ho imi to o rohan lai. To o mundu remata. Então ita simu promessas idene. Ita simu ona sidau. Ita simu ona sidau que mandou mensira. Ita sidau merasakan Espírito Santo kuliah ita. Saya mak sidau. Saya ita simu tona ne pasti firman Tuhan sudah digenapi. Maroma kini dia fuang comprido ona. Dia fuang comprido. Cumpri ona, ya. Maroma kini dia fuang cumpri ona. Então
Maromak ni dia fuan fiel. Na Jesus la husi kita, nia la haruka mesak nia escolante sira, mas nia fo nia kebit, nia fo nia poder, nia balalehan hodi haruka nia espiritu, ajudador selo hodi mai ajuda nia escolante sira. Jesus mos halu de mai ita, nudar emane beke fiar nain, nudar emane beke tau, nia fiar bana maromak no tuir nia. Maromak haruka nia espiritu mai ita, hodi ita tem que berani hodi haklak na maromak ni dia fua. Hau hatene irmão do siri hafating dene ita susar hodi haklak na maromak ni dia fua. E dalam rumah ita sene haklak maromak ni dia fua ne so obreiro, diácono, pastor, sira mak haklak ni ita ne lai. Ita sibuk de ita nia serviço. Tarum ita tahu close kalai. Mas hau hakar fua hatene sai maromak ni espiritu he ita tahu selakon dan ita berani hodi haklak na maromak ni dia fua. Hau hanoi hetang lorong ida ami ba 5 de maio jumpa fans. Hau bahira sering hela ho 20 sira iha ema grupo ida huse NGO ida sira mai halu barulho los. Então hau kolia o 20 sira la rona tamba sira nia sound system ne maka astaka hau nia lia para hau la bel kolia ema sira la consegue rona. Começa hau prega, hau sharing para ema beke test microfone, test som sistema sene hori Jesus nia nara ita para lá e hau kolia lá. Hotu mak hau entrega fila fal ita. Langsung nia husik hela. Dan bahira ida ne hau kolia continua mau hau minuto baru tan depois hau entrega ba ita. Bahira ramata, hau sharing ramata, sira continua sira nia programa. Maroma kona sira. Hahu sinaba ramata sira hahu sirnya programa sira fosai keda sirnya agenda programa or sida ita se hahu ita se loke ho lia fombadak no oração husi jovem sira igreja Vijan Kristã hau fiar katak na maromak kona sira sai sira hirus kari sira bel duni ami sira bele la fo oportunidade mas hau fiar katak maromak ni lia fone beke hau sharing oi kona sirinya lara, maroma kona sirinya fua, hori for oportunidade, hau sharing liuta então, hau oração loki sirinya programa, hau fila ona. Setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Maroma quando for ita oportunidade, sharing maroma kini fua, halu idane. Maroma kini espiritu ensi ita se halu idane. Se maroma kini espiritu lah ita la bela avança, ita tahu. Mina espiritu maroma kini lah ita tidak bisa menggerakkan ita hodi avança. Ita matem iha fati. Kalau kono minha espiritu. Semana idane ita lakon mina, né? Ema barak, tudo motor, ba iha na ba. Motor kan lahir mina ni halai galai. Halai galai. Dia tem que iha mina. Tahu ita tem que iha mina urapan dari Roh Kudus para ita bele menggerakkan ita hodi bele haklaken. Irmão do sira to agora, ita compreende. Amém? Saya tidak compreende hau fale. Mas hau fiar kata que me compreende, me deixa compreende de tona tambo horas mais da pona. Aleluia. Idane Jesus rahera lia menu idane ba nia escolante sira. Ba fosai novidade. Iha itahare versículo sanulu resensia ronulu. Lia menon makane. Jesus rahera ba nia escolante sira makane. Primeiro, ba fosai novidade dia ba mundo toma. Segundo, halu discipulado. Ba ema nebe kefiri hanen Jesus. Ba hirita halu prega na maroma kini fua ema simon Jesus. Ita husik hela sira mesa. Oke, losona ida firon Jesus hau baon hau ni distrito husik ban. Será que nesse bele? La bele. Se ema nebe ke simon Jesus, tudo nem Jesus sai da makita halu. Discipulado. Bahasa seluk dan kata follow up. Ya. Tuirnia, hodi hanoring liuta, né? Depois terceiro, batismo. Sarani sira, hodi aman, oang no Espírito Santo. Sarani sira. Depois, yang keempat, hanoring ema sira né? Hodi conhece na Roma dia liuta. Hodi mamupuk sira para beresai crescimento espiritual, beresai dia liuta. Jesus dehan banyak escolante sira lá precisa tahu. Tambah hau hamutuk ho ime. Jesus dehan banyak escolante sira. Lali ketau tambah hau menang ona mundo. Então, emana beke simo autorita susinai Jesus nia ba nia lali ketau. Lali ketau ba mundo, ne beke halu impedimento.
Ali kataw by mundo o ema nebe maka persegi. Tambah Jesus mananto na mundo. Jesus ia kebit niya mananto na mundo. No niya fo kebit mai ita. Ba. Romak dihan katak. Na Jesus dihan katak niya saya hamutuk ho ita. Yohanes 16:33. João capítulo 9 versículo 13. Hau kualia buat sirane ba imi atu imi bela iha dame iha hau. Iha mundo ne imi sehetan susar. Mai be aten berani ba hau mananti ho ona mundo. Hau mananti hona mundo. Então, na Jesus fona tekebit ita semanang mundo idane. Walaupun hanesan ohina alindina dan katak susar tebes ita atu menang, mabe ita semanang. Tama na Jesus fona mai ita kebit. Jesus hatene katak emana be ketuirnia ladung iha skill. Ita berhare ema Galileu sirane, discípulo sira, escolante sirane, para o pescador. Lá halo educação e estudo cari, escola cari. Palo hanesane, sira lá rico, sira ema pescador, masyarakat baik-baik. Mas tambah sira tuir na Jesus. Jesus for sira kebit. Pa ita hanoin kata, pregador nia tengki, o evangelista tengki, o diagan tengki, nia tem que escola estudo bíblico ou escola alkitab para nia bela prega. Iha mundo ita tu bas serviço iha kantor rumah ita tem que lori tenia jasta S3 S2 S1 hodiba se SMP SMA nessa hau ne malasimu ida. Mas iha na maroma kla precisa jasta. Iha maroma ko tuir na Jesus meeting hania o simu kubit hodi haklaken. Ita bahira bahaklaken na maroma kni dia fua pa ema malah husunya jasa saida. Pernah kelai? Lai. Jadi ita hare discípulo sira emana beke simples. Mas maromak fo sira. Jesus fier basira. Fok bit basira. Hodi halau tugas amanat agu. Jesus mos fo ba ita na beke tuir ihania. Amen. Ita na beke tuir ihania. Ita simu. Laos maromak nile fo. Ita le biasa Mateus 28 ne. Ne Jesus kolia bani escolante sira los ita só mai turun de informação ida ne los informação ne maromak ni telefone ne be makita tem que halo ita tem que tuir hawan hetang pastor ida den sene maromak ni telefone tomak ne be que Bíblia ia poin rua ida maka berisi informasi ida maka berisi pengajaran informasi para holi ita hatene compreende nya história. Pengajaran para hanuring ita hodi halu tuir. Por exemplo, informasi. Yurai Salomão, nia kabeng, hamutuk hira. 1000. Ne informasi. Informasi det. Lah haruka ita para halu tuir. Los kelai. Para ni kelai mani ida nia kabeng amor rihu ida. Salomão nia kabeng rihu ida hau mos rihu ida. Mas hakar fatene ne informasi det. Fo informasi kata tempo uluk sejarah kuliah kon manis ne yurai ida nia Afrika nia kundi kamutuk 1000 orang. Itu informasi. Itu bukan pengajaran untuk dilakukan. Pengajaran makanya sene. Hanuring ita hodi halu. Hodi servisu. Ita tem que halu dunia. Ida ne. Ita lamai tuir hodi ronai. Oh, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Itu informasi. Kita datang duduk diam dan pulang. Itu saja sudah cukup. Tidak. Ida ne ita tem que halu tuir. Dali datang prega na maroma kini dia fuam ba ema laos pastor de ita hoto na beke ba balu prega ho ibu ho kualia mas balu na beke ladung hatene prega li husi sirinya muris lorong sirinya hahaluk lorong iha na be maka sira ba serviço fating escola campus itania pregação makitenia muris idane ha kualia hau ema nebe maka fracumos, hau ema nebe que lá sempurnamos. Mas setiap hari kita tem que aprender hodi hadiah, itania atitude, itania para ita belesai suratan Kristus yang terbuka. Karta na Jesus nia nebe kena kloke ema belhare. Aling ita telah prega na maromak ni dia mas ita tinha komunidade ita moris o selo. Orang akan bertanya-tanya. Punya moris nem sa. Mare oh dahanes na ami. Oh dia close. Hau ia na Jesus. Kalau dia tahu ia na Jesus. Oh Jesus. Hakar kelontang Jesus. Pa domingo.
domingo ba igreja, ronatan. Ita lalika kuliah barak dalam rumah, ita lalika kuliah barak. Di husi dia tinha halo, harai buat o selo, e depois sai da makia o unia moris o selo ku si ame. Hau ia Jesus. Jesus, seu hakarak Jesus, ronatan ini ele fua, hau lori o domingo ba igreja. Ida né serviço ida. Di husi tinha atitude, di husi ta lori sira mai hane, ho di rona maroma kini ele fua. Amen, irmão do sira. Tang di husi tinha moris. Mas ita labere moris hanesan iha mundu iha na kuku iha sirnya moris haluk at mas ita mos ba wana romang nia ita bahat at liutang tuir tang sirnya jetu de moris bahkan ita sasai at liutang basira ida ne ita tem que precisa cuidado how rona horsek sela sala os mani ne iha grupo balu kolia kona ba kolia kona ba identidade ya haula mai haula ba mas haurona kuliah kono ba identidade então bahira dia fuang kuliah kono ba identidade soke ita ema cristão soke hau ba ita nebeke lamoris tuir na moroma ini hakara então eu tenho que precisar hadiah amém irmão do bensira ita iha identidade ita iha na Jesus ita iha mudança ita hola parte hania ita sai warga negara kerajaan Allah. Ita lo sai warga baik-baik. Warga nebe maka emak kria iha mundo. Mas ita baik hilo hola parti hana Jesus. Muda ita ni moris lorong balorong. Ita pertensi ba warga kerajaan Allah. Dan baik tanya kolega, oh warga kerajaan Allah. Karik dalam rumah baliane lai hau warga husi grupu idane. Mas ita tem hatene ita nia identidade, ita warga kerajaan Allah. Haleluya. Jesus haruka nia sekolanti sira, nia lah haruka mamuk det, mas nia halu pakote toma. Ba hafona kebit, hau se haruka hau nia judador, hau se hamuto ko imito rohan lai. Karik hau ema rahela, tugas rumah ba hau nia maluk sira, hau rahela det, kualia mamuk det, lafo buat rumah basira, ne hau ema. Mas nem Jesus o ensino. Nia fotugas, nia fodia menon fotugas, no nia hakabit sira. Nia fokabit basira. Fo autoridade basira. Autoridade makanesan. Bahira discípulos sira prega na Roma que lia fua ema simon Jesus. Lia fua na beca fossailos le fua discípulos escolanti nia, mas lia fua husila leha. Bahira sira halu ministério ema hetan cura. Diabo sai husi ema hetan cura, ema hamrik lau. Tambah sira simu otoritas husina maroma maka serviço discípulo sira escolante sira ita ema cristão sira maka itania maka halus serviço halus sharing na maroma knilia fuang prega na maroma knilia fuang tugas sira né na Jesus po escolante sira agora continua mai ita tehan baitania kolega agora continua ba ita nebe tuil na Jesus ita hetan tugas yang sama tugas o serviço maka haklaken nai maroma knia lia fuang. Prega nai maroma knia lia fuang. Prega evangelho lia fuang dia. Baik waktunya ataupun tidak baik waktunya. Tetap mengabarkan kabar keselamatan. Tempo lah dia na fatin haklaken nai maroma knia lia fuang. Amen, irmão do sira. Dalam rumah ai hatu ba prega mas haure kondisão na bala dia. Hau ba prega mas be haunia skill lah ia. Então hau laba, ida ne condição itania. Mas maroma que nilia fua, apóstolo Paulo escolhia ho Timóteo. Baik atau tidak baik waktunya, ita lah mutuk ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Dede hana sana. Haklaken dia fuamba. No tem que pronto. Oke. Haklaken dia fuamba. No tem que pronto, iha tempo dia, no tempo lah dia. Artinya kondisão dia, kondisão lah dia. Cuaca baik, tidak baik. Atau kondisão saja dit. Baik waktunya ataupun tidak baik waktunya. Iha tempo dia, o tempo lah dia. For hanoing, corize, no for coragem, ho paciência, no hanoring toma. Ya. Baik waktunya atau tidak baik waktunya. How for hau haneng hetang iha momento balo hau tuir
Hau conta tona ba jovens balu. Hau batuir aniversário ida. E aniversário ne halu iha público. Laos iha umalarang. Jadi emana be makamai iha area na ba sira mos hare acara ida ne. Acara ki kuang ida. Mai be son sistem na be ke bot e son sistem ida ne hanesa ukumula emo tot na be makabahang iha na ba iha grupo ne halu niatina iha grupo ne iha na ba. Então, mas bem pembawa acara deh sana. Agora ita ko a cake, ta halu ida ne hotu. Agora ita fo tempo ba aniversariante, emna be halu tina, ni nia mau hodi haklaken. Oh, hodi fo lia fuang bada, ka lia fuang sempre breves palavras. Ita fo ba ni nia mau. Hau laos nia mau ras. Mas tambah liga dia. Considera hau nuda nia mau e haklaken. Fo lia fuang breves palavras. Então, emana be kelori acara nia mos cantador. Nia mos cantador. Hau hatene kata situações sida namba lá merece para atu ita halu buat rumah. Tamba sira hasa festa ising nia. Tamba ulang tahun los festa ising nia. Tocador no pembawa acara ka apresentador ya ne. Nia sambil canta, nek, kau senti saudades, kau senti ketahanan ini, los hanan espiritual, los kalai. Mas kau prepara tu nama Roma kini dia fuang. Bahira oportunidade mai, hori kau haklaken, istri kau nem kata kau so for breves palavras, mas kau toh yang nambah prega, kau kuliah kau nambah Roma, kau ten kata yang nambah los ema Kristão, mas oportunidade tidak baik sebenarnya. Ladun dia, kondisang ladun dia, mas oportunidade hau labelo husik liu. Hau tem que halo. Hau kolia maroma kini liu. Hau sharing hau fila fali. Pembawa acara di sana. Afinal amu ida. Laos mau, amu ida. Hau la pusing hau ema alamatkan ka fo buat nema hau. Hau la pusing. Yang penting nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Walaupun itu kondisi tidak baik. Situações lá dia, eu fato em público, deve que fato em laos ihane. Mas ao serem det maroma que nilho fomba maluco se ihane, deve que fear ona senti bye bye. Mas ita serem toho ema deve que sidau corona, something happen. How fear kata, lorong ida buat deve que how sharing sira sehela ho sira na fato ho sira sehanoi ida ne. Oportunidade é ser fal. How tuir acara cerimônia ida, deve que sempre how ba cantor ne, tamba kantor ini maka sempre convida ame hoto tem que ba. Momento ida acara simples. Agora be sabe be ita biasanya be loke ita nia programa ne ho ita nia maka mai loke ho oração. Agora ita fo fila fali é mas selo kunia fo oportunidade ba ser entidade vos mak mai. Fodi halo oração loke. Hau prega ti lai. Maka depois halo oração. Label husik oportunidade liu. Bahira kuliah sai hoto, pendeta. Hau la pusing ho ema alamatkan titlu oing-oing mai hau. Maromak ni telefon maka tengki fosai, baik waktunya ataupun tidak baik waktunya, tetap beritakan kebenaran firman Tuhan. Hau fiar kata, hau ema nebeke error bara. Mas maromak ni espiritu, quando gerakan ita tengki hal. Ita tengki fosai. Dalam rumit hanoi ida ne loos cara saya debe. So haunya kolegi dia sana ubulak los. Buat ne ita bahalu buat selo ko bahalu buat selo. Haula pusing, haula tene kata. Maroma kini lefuan thank you for sai. Iha ema nebe kelakunya sina maroma. Haleluya. Ida ne mos pa ita. Pregador ida. Oh, los pregador. Ne situações lá dia. Tradutor ida. Iha areru rais. Areru rais ne comunidade lá tem inglês. E tradutor ida nemos. Niesimu. Pastor missionário Husirai Liur. Nebe que lá tem Indonésia, lá tem liang Mumbai, lá tem liang Tetu. Nias haten de inglês. Ya dan agora hau hakar pa prega iha fatin nembah. Hau hakar ba prega iha fatin nembah. Oh maka traduz. Sedangkan siapa? Pregador ne prega by buying date, masih da traduz ne ahi demais. Ni ahi demais. Pregador ida inti ne, nia prega by buying date. Masih da traduz ne nia ahi demais, nia kolia. Depois masih iha suku na bahasa lima, aleluia, aleluia, bahasa lima.
ema hanisang hetang dilawatkan. Ho pregação idane. Pastor idane sinti, pastor idane be que prega internet. Quanto bem bem mas basta lima fal ni. Mas be tradutor idane, nia makahalu ramai. Depois ramal ta culto, né, condição lá dum dia, né? Condição na be que nia lá dum compreende, mostra. Ramal ta culto é pastor, e nia traduz capaz. É mana kuliah bab tradutor idane. Tradutor idane dehans. Irmão, haul hat em inglês. Hoje nia prega o selo, kau prega o selo. Laber fortene maselo. Laber fortene pastor na ba. Haul hat em inglês. Hoje nia prega o selo, kau kuliah o selo. Né, situações na be que lá dia. Los kalai. Mas be, maromak ni telefone tem que forçar. Saya maromak lá usa nia pastor ida bot, nia se usa na be que tradutor. Retam dipuaskan. Mais simu bênção, simu oração, simu milagre. Né? Situações lá dia. Tapi firman Tuhan disampaikan. Amin. Amin, irmão do vencida. Sai o sifat né, bahiri taba. Ita halo. Laos, mas ita tem que haklaken. Laos kita terunguranga, mas ia oportunidade mai ita halo. Ita halo dan ita halo. Jesus usa nia escola antisira. Jesus mosbel usa ita. Dalam rumah ita noi ai mai be maromak hau muris masalah hau la merese. Biasanya hanesane. Oh dalam rumah evangelis tidak prega, pastor tidak prega, prega mestinya muris hanesane. Irmão do siri taheng, emene be que muris los então maromak haruka anjo mai prega. Ita ihane balo muris santo los. Muris santo precisa, maromak hakara kita muris santo, lorong na fatin tem hakara kaka asan. Hori tuirnia, mas atu 100% dalam rumah telah hetang ia mundu idane. Jadi dalam rumah hanoi, prega maromak ni lefua, so ema santo sira makapa prega. Ta maromak ni lefua, sela to ba ema sira batambe ta buka ema santo laia. Amen, irmão do sira. Sela to harea suku areru rais ka ema sira selo. Tambi ta buka ema santo dia prega na maromak ni lefua sela hetang. Ta maromak ita ia na Jesus, ita simotona kepit, ita maka prega. Ba ema sira. Amen. Maromak ni lefua. Maromak ni lefua na bek moris. Na bek maka mengubahkan ita. Foi nelais fulang ida ne. Ame hau ni kolegi sira ame biasa meu dia. Los biasa dalam rumah fulang ne ladung iha tambah lahan meu dia hamutuk be le maromak ni lefua hamutuk mos laiha oração hamutuk le sharing the word for today mos susarona. Então, mas iha momento balo amile. Kalau kau nak maroma nia lia fuang iha kebit. Babe história hau fila fali kanibal. Ya, até ni kanibal Iha tempo bah kuliah kanibal agora hau kuliah tang. Kanibal iha suku ida nakon kanibal. Então husi nação bot haruka ema hudi ba pesquisa. Iha fatinga ba. Tau iha na ba ema halu tasu botida. Tahu bemana sih namba tahu hela. Mas ia tahu sorry, meida tur le hela Bíblia. Tur le hela Bíblia. Pesquisador ne ateis ida. Nia la concorda nia den maroma klahia. Ita tem ateis sirinia situações. Nia den sada. Balé fali livro tuang harus sada. Balé harus sada. Ida ne liefum boso. Maroma klahia. Nia kuliah barbarak ateis ida ne kuliah barbarak. Pa ema kanibal idane. Ikus lu kanibal deh hansane. Sehau hodi libro idane maka mudah hau. Lah hodi libro idane otama tasular. Tak compreende também ema kanibal sirinia haha maksada. Ema. Maroma knilifo muda ema kanibal idane. Los kalai. Sela hodi maroma knilifo na bek haule tamo na tasular hau hangona. Mas ta maroma knilifo muda hau. Haula bel hang ema. Roma que nele foi em poder. Dele muda ema. Amém, irmão do vencida. Compreende? Amém? Aleluia. Então, idane, Jesus foi para escola antisira, depois tu filha fala, mas continua mais ita. Agora ita continua ba ema selo. Hau pastor José, Eusébio, a me bar e a prisão. Hermera, foi em sexta, né?
Hau kuliah basira kona ba estafet. Imi hatene liya funga estafet? Balu hatene. Estafet itu adalah salah satu cabang olahraga lari. Grupo ida lari biasa halai taru ne, ita halai taru saya mak menang. Mas iha estafet iha grupo halai taru. Horisek hau sharing ho amorim. Dahira amiro ba halu pregação nia amo ida ne halu pregação iha prisão. Nia amorim. Ya. Hau sharing banyak, tanya dia funga estafet. Estafet karena satu cabang olahraga terdiri dari satu grup ida. Grup idanya emana ihap. Olahraga ida ne, halai primeiro lori ai tongka. Hatene né? Depois ni halai, ni entrega ba ida continua halai. Ai tongka ne tem que to iha finish, ho sucesso. Então, ida nebek halai makas, ida segundo se simo ai tongka ne ni label bilang. Ni label hanesa la preparar, ni tem que preparar, lalais mai. Foi ai tongka langsung ni husik ni halai fila fale. Ema terceiro prepara hela, ho di simo ai tongka continua. Para ai tongka ne berto iha na ba dia. Compreende, né? To finish ho dia. Itu namanya lari estafet. Iha evangelho mos ita tem que halo hanesa ne. Ita hatutan. Simo husina Jesus ba escolante sira. Ita continua dan ita mos tem que continua ba ema selo. Ne kuliah kono ba handover. Entrega. Kuliah dudu ita nia koleksi hodi halo. Halo saja. Discipulado. Prega na Roma knilia fua. Itu namanya lari estafet. Então, evangelho, ita tem que estafet ba ema selo. Quando ema na beke ita entrega ba, nia lá preparado. Iha cabang olahraga ida ne. Ema nebek lá preparado o halu sala di desqualifikasi dari evento ida ne. Ne tem que sai, la bele tuitan tambane gagalona. Então ita halu serviço nebek laos olahraga, mas ita halu serviço para Roma. Tem que pronto. Amém? Tem que pronto. Se muhusi tenia líder, ita tem que halu. Líder lá fora ema nebek la setia mais halu maroma knia obra. Líder lá fora biru ba ema nebeke hanesan lá ia pronto, lá coi. Lá foi da. Líder for ba ema nebeke pronto. Ema nebeke sempre satan sim, hau. Ema nebeke líder hare ia preparado duni. Então nia tem que entrega estafet ida neba ema selo ko di halo. Ida nemos hau sharing iha hau fahiton iha naba hau pastor José fahiton by sira. Ami mai husidili mai hasur malu hitamot malu cristão hira na ihane. Ami lahi autoridade para hasur malu ho iminya malu sira kiha blokular. Mas ami hasur dit imi. Husi imi mak tem hatu tambah. Itu namanya estafet. Ami mai lori rahela imi continua forrela basira. Sira nebe corona li fo nebe que me sampaikan bahira ambro sira sai husine sira hatu tambah. Maroma kini li fo tem que espalha. Espalha, mas be ita tem que mengestafetkan Maroma kini dia fomba ema selo. Entrega handover ba ema selo. Amen, irmão do sira. Saya telah halu ida ne mate. Ita lahetan valor nebeke dia di diskualifikasi. Ema nebeke kristão nebeke la halu ida ne la haklakin maroma kini dia fua dia tidak layak untuk Tuhan. Tangune ema nebeke tuirnia tengki halu idane. Ya, irmão domicília compreendona estafet? Amém? Então, depois, ita saya hanuring mengestafetkan idane ba itania maluk sira ho dia para sira bahira sira ba bel halu ho dia. Ilustração hau kuliah kona ba lari estafet ka idane kita haluha tugas ne ita tem que entrega ba ema selo. Tem que hanuring ema selo. Ita hanuring hau por exemplo de hau lori hau forrela ba nia depois nia la halo dia nela bele nia tem que continuar halo para bele atingir sucesso nebe makmai se nia lá preparado então nela bele irmão se compreende não né estafet né how for example de how ia ne maroma knilia fuang ia licença how tun lai how lori ida né how for entrega ba mau
Maromak ni fuang makne. Depois a entrega, barra claque fila fale, para selo. Itu namanya estafeta. Amém. Entrega fila fale selo. Rahel hani telefone. Brani handover. How entrega bania la os katak. Agora how entrega tono pe how la haklaki non how nia tempo huton how toba on how la halon nia makahalo na fatin. Entrega katak serviço hamutu. Lá o continua hori haklaki ni dene. Maromak bele halu serviço mas maromak hakar usa ita. Nia usa se ita emane beke. Tuir tona na Jesus. Iha tona na Jesus. Nia usa ita hori hatuta. Fulang idane, kolia kona ba leadership. Fulang idane hau nia kipi balu ami tuir treinamento online internasional nia. Hau emeida treinador ida narang John Maxwell. Nia hanoring kona ba oinsa ita tenki hanoring tutam ba ema. Hau nia kolia Ingles hau la dunga ten masiha buat balu bek hau tangkap husi. Nia hanoring idane Emana bek hateno ona serviço, halo ona serviço, nia la ber karimeting det. Depois emana bek nia tem que capacitar emaselo. Nia la ber nia det, depois emaselo kusba nia la hateno la poti de lá importa. Mas John Maxwell né, hanori kata kita tem que berani hodi capacita emaselo. Hodi emaselo mos bel halo saja mak kita bele halo. I artinya apa? Leader. Emana bek conhece na maroma que nilia fon dia. Ou ita ne beke, la os leader ma bita conhece ne maroma que nilia fon dia. Ita bele treina emaselo kodi bel haklaken. Iha ponto balu. Maxwell ne nia hanori ponto balu. Kona ba emana beke labrani entrega hanori tambah emana ne poin pertama ego. Ni egois. Los kala. Egois hori la hatu tambah emaselo. Egois bahasa lain dengan kata mementingkan diri sendiri. Komprende ya? Egois. Mementingkan diri sendiri. Saya saja. Kamu nggak usah. How did? Oh, la precisa. Itu namanya egois. Itu namanya conhece nama Roma que telefone dia, compreende dia, itu adalah bela egois. Tem que hanurin tu tambah, itu nia malu, for barani ba itu nia malu, hodi bela how. Itu namanya handover. Mas, emang bela halu itu ne, John Maxwell dia kata ke emang egois. Hodi nia la halu hodia. Segundo, John Maxwell dia kata, emang itu ne, nia tahu, nia larang ruah-ruah. Tahu tambah saya. Saya orsi dah hau entrega ono bania. Nia serviço dia clio fali hau nia pamor tung, nia maka dia clio. Para tahu close kalai. Nia labrani hodi handover, nia labrani hodi entrega, nia labrani hodi entrega hela, nia labrani tambah nia tahu. Nia duvida hau tahu maka orsi hau foba nia, orsi nia mai fila fali nia dia clio fali hau, antau hau pamor tung nia maka sa antau labele. Fila fali poin pertama, nia hakarak mesak, nia hakarak nia de, nia haturu katak egois. Tão cristão já né, label hanes né, amém? Amém, irmão do vencida. Label hanes né, já tem que berani hatu tambah emaselo. Tugas fosai maroma kini dia fuam prega evangelho ba ema los ema idania, dali tang em hotu. Em hotu tu husi irmão Miriam miapa, to irmão Ani, husi irmão Asilo, to Marcelina, ita hotu tugas itania makane. Haklaken maromak ni dia fuang. Dali datang, dal rumi telah prega, mas di husi itania atitude moris lorong-lorong. Ita kuliah kona ba estafet, maka entrega hatuta fele emselo. Ita aprende husi ema ida. Líder nasional. Líder nebe conhecido. Paulo berani handover ida neba jovem sida. Naran Timóteo. Amen. Jovem sida hatene barak né, Timóteo. Nia entrega, nia hanorin Timóteo, nia membimbing Timóteo. Hodi nia bele prega ba emaselo. Paulo entrega e tonka estafeta né ba Timóteo. Paulo pronto hodi handover ba Timóteo. Paulo sente haklak maroma kni lia fon la os nia mesak mas nia ba hoto. Então nia tem que hanorin. Paulo mos nia hatene kataklak liur tang. Nia moris ramata. Nia idade toda. Nia tem que entrega emaselo.
Saya hau maka prega maroma kini lefua. O pastor lá foi oportunidade mas ita hodi sharing. Lorong ida acontece buat rumah nia. Igreja continua. Dalam rumah stagnan atau avança lá avança. Mas tem que iha ema hodi bele serviço hamutu konia. Hodi serviço hamutu ko pastor Zé, serviço hamutu ko iminia líder feto, serviço hamutu ko hodi maroma kini dia fuang lá bele para. Na be continua na fati. Metodo ida nebe maka Paulo halu ba Timoteo. Metodo ida fathering ka pembapaan. Paulo nia hakarak, ne primeiro nia hakarak sai aman seorang bapa kepada Timotius. Ne laos Timotius laos ini orang saya biologia ka orang, mas be ia parte igreja nia halu Timoteo sai nia orang. Tapi hari 1 Timotius 1 ayat 2. Nia dah sana. Ba Timoteo hau nia orang lolos. 1 Timotius pasal 1 ayat 2. Dah sana. Ba Timoteo hau nia orang lolos iha fiar. Iha nai maroma que kita kuliah. Iha nai maroma hau nia orang lolos Timoteo. Então Paulo halu nia sai seorang father Pak Timoteo. Tugas amangnya harus ada. Ia aman barak. Ani Pastor Paulino amang ida. Pastor Z aman ida. Kita hoto aman ida. Harus sidap ya. Lorong ida. Harus aman ida. Harus ini kata aman, nia tugas ada. Nia noring, nia cuidado. Nia orang fo karik nia fo haris. Nia orang salah karik nia hadiah. Timotius Hanesa. Paulo menempatkan diri sebagai seorang bapa bagi Timotius. Ida nai. Metodo ida para nia hadiah jovens ida nai sai continua bania, continua são bania, karik nia mate, Timotius continua. Nia tem que halu maneira ida, o metodo ida, nia tem que sai aman ba Timotius. Dali datang mesmo laos nia orang rasik. Mas orang iha fiar. Roma kini levandan kata orang iha fiar. Orang iha ministério iha cristão. Ia tem que hanorin. Ida ne. Segundo, nia tem que sai teacher. Dia foi teacher iha ne, mabarak sai teacher los krai. Teacher France, teacher. Biasa dia punya ne, biasa maluk serius kukun uza ne. Ami iha ne mestra. Teacher. Mas labot tidak. Mestra, teacher, hanesan de guru. Tugas seorang guru apa? Hawatene imi hane balu profissão sai mestre, los kalai. Imi tugas harus ada. Hanoring, eduka. Paulus nya jovens nya sidau kiha pengalaman, nya sidau kiha pengalaman yang sada. Experiência para Paulo sai guru bania. Então itamos tem que sai guru ba emaselo. Itamos tem que sai aman ba emaselo. Amen. Yang ketiga, mentor. Atau ini dia ya. Jadi mentor. Hawa grades tambah iha. Fatin iha emi ida ruar sene. Hai kakak mentor. Kakak mentor hawa suruh hari han sene. Kakak mentor. Kakak mentor mai tulai hawa lai kakak mentor. Saya kakak mentor. Ya, kakak mentor. Mentornya yang kita eman beke, conhece dia kitoang. Mentor quer dizer que ema ida bem, mas tem que pronto de ajudar. Nia tem que pronto de rona, ema sirenia saída. Mesmo que irmão dobe se hatene hau ema bem claro gosta. Rona ema kuliah bara. Mas hau fila fale, moroma que niria fua hanoring ita para hodi aprende. Aprende hodi rona. Ini tugas seorang mentor. Mentornya harus ada, mau mentor, berarti dia mentor deh. Ita hototo. Hau tipu hanesan Paulus halo, nia sah hanesan fathering, teacher, and mentor. Amen. Ita hatutang idane ba emaselo. Ita tem que hatutang idane ho hanaran dia fuang ida narang ohing estafet. Paulo halo idane to'o Paulo o to'o Timoteo tasa. Ita mau sanesan. Ita halo ita hanorin ba ema para hori continua. Ita tahu matang mosnya label hanorin det pes husi kela mabe na fating continua halo idane.
Hau mos haunia mentor, hau mos haunia teacher iha, hau mos haunia papa rohani iha. Nia pus hau. Hau mos pus ita mos pus ema selo. Pus ne, dudu ema selo. Hodi bele halu tugas amanat agung husi na ema Roma. Buka ema nebe besi kita hodi entrega, hand over. Ita hoto halu tugas. Los ita halu tugas by ema ida. Ai hau halu tugas tama pastor ena haruka. Hau halu tugas tama maundri haruka. Depois sotona lai. Ita hoto serviço hamutu. Husi reteng mai to ita mensukseskan kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Irmão Dobin Sira. Ya 2 Timoteus 4 ayat 5. Mai be kona ba o sempre hanun di dia. Tahan ba susar larang ho serviço toma. Evangelismo nia no cumpri o nia ministério. Kita leho bahasa Indonesia kari. Tunaikan tugas pelayananmu. Amin. Dan itu nia kolega, tunaikan, sekali lagi tunaikan tugas pelayananmu, yaitu mengabarkan kabar keselamatan, Injil Kerajaan Allah. Nelaos eme idania, ema hotu nia, maita hotu hamrike. Haleluya. Ita hamri ko di medita, halo ona kasidau. Tugas na bekenain Jesus foba nya escolanti sira halo. Nya escolanti sira hatutang no continua ba ita. Ema balu halo, ema balu sidau halo. Agora ita periksa. Ita nia ang. Ita halo ona kasidau. Se ita sidau halo, ita bere halo. Sei oportunidade. Ita se hamri kihane hodi halo. Sei ita la berani hodi kualia prega na Roma knilia fua. O berani tampil beda ho gaya espiritualnya iha onia familia. Iha onia komunidade. Iha onia kolega iha kampus. Iha onia kolega sekolah. Iha onia kolega serviço fate. Iha onia suku aldea. Roma kakar kuza ita. Sei ita la berani kualia. O ita lai haten hodi kualia. Ita haturu li husi. Ita nia mori sidane. Korazin ba ita nia kolega sida selo. Kai nia 5. Kai ita nia kolega nia 5. Kai ita nia kolega nia 5. Fo korazin ba nia. Kolia ba nia haluang ba unia tenda. Haklaken. Haluang ba onia tenda habelar ba onia lona la bele habada naruknya tali no hameti onya estaka baunya fati serluanta palimang lolos makar onya jerasam sehetengah sausira no sehela iha sidadi nebe mamu preparaba. Para ita tusimu tongkat estafeta. Ita tem que preparar itanya a. Para ita atu entrega, ita tem que pronto hodi entrega. Para ita hodi pusi tenia colega zero tem que pronto. Ho ida ne. Ema ida la halu serviço mesa. Mas ema hotu halo. Nai ami ne onya atu usa ami. Ami tuir onya hakar ami pronto simukonya samadu hatulma onya gloria
ita halu tugas ramata ho dia. Sekali kita sidau halu ita bel halu. Sai hustifat indane. Hak lakin pai tenia família. Pai tenia pa ama nebe que sidau conhece. Pai tenia once nebe que sidau conhece. Pai nebe que sidau conhece na maroma hak lakin idane. Maroma fo tugas mai ita. Dala idatang. Maroma fo tugas mai ita. Entrega mai ita serviço di tahal. Lorong ida. Ita fila fali bala lehan. Maromak se entrega los tugas. Mas maromak se entrega ita koroa ba e mereka halu tuir. Haleluya. Oh di serviço. Ihananya tos. Mari kita sama-sama. To lorong Maranatha. To lorong Maranatha. Haus sehamrik ihananya oi. Oh di dehan haunya serviço remata ona. Oh di simu haunya koroa. Ihela ihalalehan Roma oh di Fogloria rohana Roma oh di Fogloria dari datang Roma oh di Fogloria oh di Fogloria rohan lai. Nama Roma kami agradece Pai Tabot. Patugas nebe kita bot fo. Hanoring ami hodi hand over estafeta ba amia manusia. Dunei tabot nia serviço de nebe continua lá o mundo idane. Serviço hodi fosai novidade dia ba emas nebe que morsi a situações susar nia lara. Hodi sira bela conhece tabot na Jesus Salvador solução. Ajuda ami. Hodi ami la bela egois. Hodi ami la bela iha duvida ragu-ragu. Mas ami hakarak. Husi tabot fo na ba escolanti sira. Escolanti continua mai ami. Ami continua ba minha malusia. Hodi onia missão bela cumprir mundo ide. Itabot iha hakarak ema hotu conhece tabot. Hodi simu itabot. Kami tabot makanai maroma na Jesus dalam palalea. Moris nolos. Ami lakoi iha na Jesus iha ami mesak de. Mas ami hakarak na Jesus ne. Ami hakarak apresenta ba ema sene beki sidau. Ami maknai nai. Ajuda ami. Atau hau hak lakin lato. Tambah hau. Ele fua. Tabotnya Espírito Santo colher continua. Vai tabotnya ons, direi tabotnya povo ser olhe continua. Roma kita tabotnya lia fuan se kona ba minha ouvintes na becarona e da destante. Colhemos ba minha maluk sira na beke assistir os live stream. Kona mos ba minha maluk sira na beke a prisão becora. Na Roma kita tabotnya lia fuan mores per halo continua. Serviço se agora. Abang pan rua to tinan patinan ba amin ida ida.